bicereranye, indi iri inyuma yazo ho gatoya, imwe bayikubise ikompora hejuru, nta nubwo ari hano kuri borne 13, ni hejuru warenze Kilimanyoka, mbonye ariho bayikubita ikompora izamuka hejuru mu birunga, imwe irahasigaye kabisa, nabyiboneye rwose. Group amakuru meza, hari indege ebyiri eshatu zizamutse mu kirere zigiye kuturasa, none imwe batari bose bayimanura hasi, ebyiri zisubirayo, indi natwe turayisigaranye bwana, none numva twasigarira iya mvye nangukia wanaipigia ikompora yuru ya borne 13 yuru kabisa. Kuri iki cyumweru muri Goma hiriwe amakuru atandukanye, ikirere cy'Igoma ubu tuvugana kirafunze, abaturage bo bakomeje guhunga, imirwano iracyakomeje muri Goma. Reka ariko tugaruke ku makuru y'uyu mugabo wari umuyobozi w'ishami rya gisirikare rya FDLR rizwi nka Foka. Amakuru y'urupfu rw'uyu mugabo yatangiye gucicikana mu gitondo cyo kwa gatandatu hari tariki ya 25 Mutarama. Uyu bivuga ko yaguye mu mirwano ihanganishije M23 n'ihuriro ry'ingabo za leta ririmo FDLR muri teritwari ya Nyiragongo. Amakuru y'urupfu rwa Omega kandi yagarutsweho na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambassadeur Olivier Nduhungirehe, ubwo yagarukaga ku bufatanye bukomeje kugaragara hagati ya FARDC ndetse na FDLR, bwanashimangiwe ngo nuko umugore wa Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Denise Nyakeru Tshisekedi aherutse mu bitaro gusura abarwayi b'uyu mutwe bakomerekeye ku rugamba. Abinyujije ku rubuga rwe rwa Twitter, Minisitiri Olivier Nduhungirehe yagize ati ni ingenzi kuvuga ku ruzinduko rwa Denise Nyakeru Tshisekedi rwo gusura abakomerekeye ku rugamba barimo abarwanyi ba FDLR, rwabaye mu masaha make nyuma y'iyicwa rya General Pacifique Ntawunguka, umuyobozi w'igisirikare cya FDLR uzwi nka Omega, nubwo ihuriro ry'ingabo za FARDC ryari ryagerageje kurokora ubuzima bwe. Reka tugaruke gato noneho ku mateka ya General Ntawunguka wabaye muri FDLR kugeza ubwo abaye umwe mu bayobozi bayo. Ubundi yize amashuri abanza mu Rwanda muri komine ya Gaseke, yakomereje Irwankera yisumbuye ayo yayize muri College Christ Roi i Nyanza, nyuma yaho ngo yakomereje mu ishuri rikuru rya gisirikare SM i Kigali. Nyuma ya SM yagiye kwiga amasomo yo gutwara indege mu Misiri, mu Bugiriki ndetse no mu Bufaransa, aho hose yarahize. Ubwo rero jenoside yakorewe abatutsi yatangiraga muri Mata y'1994, Omega yayoboraga batayo ya 94 yakoreraga mu ntara, aza gutsindwa n'ingabo za RPA. Uru ni urugamba ngo yanakomerekeye mu kuguru mbere yo guhungira i Kigali. Icyo gihe urugamba rwarakomeje, ndetse nyuma yo gutsindwa kw'ingabo yarayoboye zahoze ari za FAR, Omega kimwe n'abandi yahungiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amateka y'uyu mugabo ntawe uyazi kurusha General Retired James Kabarebe, ndetse yatangaje ko ngo mu bihe bitandukanye umugabo yagiye agirwa inama yo gutaha mu Rwanda ariko akinangira. Iyumvira uko hano General Retired James Kabarebe abisobanura ndetse n'ibiganiro bagiranye icyo gihe. 2009 nari hano kuri uyu musozi wa Rubavu mu kwezi kwa kabiri, nari kuri uyu musozi wa Rubavu hariya hari eta major ya division y'aba ba commanders, mbona nomero y'uwo Ntawunguka Pacifique kuri satphone, yari afite satphone, ndamuhamagara Pacifique ni Omega tiniki, twavugana ati twavugana, aturinde ni General James Kabarebe, atambo aturambwira iki, namubwira nti Pacifique, iyi myaka yose umaze muri ayo mashyamba hano haruguru n'intambara tumaze kurwana namwe, n'imbaraga mumaze gutakaza zitagira ingano, urumva ko iyo ntambara urwana ifite aho izagukura naho izakugeza. Aba bose ko baje ko twabakiriye, wowe nabo bose ufatiye bugwataho muri ayo mashyamba mwavuyeyo ko mwaza tukabakira. Ati nkubwire mo General, ati nkubwire ntimbwira, ati nzagaruka mu Rwanda nta mututsi n'umwe urimo. Ndamubwira rero Pacifique uribeshye, nti niba ari ukutekereza nta munsi n'umwe uzasubira mu Rwanda. Ngaye nguko rero ibya General Ntawunguka Pacifique bivugwa ko yaguye ku rugamba nk'uko amakuru dukesha ibitangazamakuru bitandukanye abivuga. Ku rundi ruhande ariko imirwano muri Kivu y'Amajyaruguru yo irakomeje, ndetse ikomeje kwegera cyane umujyi wa Goma, ndetse amasasa ari guturuka muri iyo mirwano nayo yatangiye kugera mu Rwanda.
Ibintu byatangiye gutera impungenge abaturage by'umwihariko abaturiye umupaka wa Goma ndetse n'u Rwanda, no kuvuga mu karere ka Rubavu. Abaturage baho bari kuvuga ko ibintu bikomeye nk'uko mu butumwa butandukanye bw'abantu bariyo bagiye babigaragaza, ndetse bakavuga ko bafite impungenge zishingiye ku kuba hari kumvikana urusaku rwinshi rw'amasasu hafi yabo, ndetse hari bamwe mu baturage amasasu yavuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akinjira mu ngo zabo ndetse akanakomeretsa n'amatungo yabo. Gusa ariko umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda yitwa Alain Mukurarinda yavuze ko nubwo iyi mirwano ikomeje ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'umutwe wa M23, umutekano w'u Rwanda n'uw'abanyarwanda ku butaka bwarwo urinzwe cyane. Mukurarinda yashimangiye ko ingabo z'u Rwanda ziri maso kandi ngo ziteguye guhagarika igitero icyo ari cyo cyose cyagabwa ku Rwanda. Ku ruhande rw'umutwe wa M23 wo wamaze gutangaza ko ikirere cya Goma gifunzwe kugeza ubu, ndetse unasaba ingabo z'amahanga zifatanyije na FARDC kureka kwica abaturage ndetse zigahita ziva muri icyo gihugu. Imirwano yo hagati y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'umutwe M23 yo irakomeje, ndetse ni nako abaturage nabo bakomeje guhunga iyi mirwano, bamwe berekeza mu Rwanda n'ahandi. Ndetse abaturage begereye Goma n'abatuye Goma nabo bakomeje kuvuga ko bitewe nuko bari kubona iyi mirwano babona biri gushya bishyira ko umutwe wa M23 wigarurira Goma yose, cyane cyane ko yamaze kwigarurira bimwe mu bice bigize uyu mujyi. Turakomeza kugenda tubagezaho uko amakuru ari bugende akurikirana, ibyo turi buze kumenya turaza kubibagezaho. Icyo musabwa ni ugukanda subscribe kugira ngo bibagerereho igihe.